тойдың айыл жұртқа барып кел. Айыл апағандай жатат бір қабарын алып кел. Чоң атаңдың қоро жайын чөп басқандыр белчеден. Жалдың сөгін бір ағартып, чар тарабын чабып кел. Айда балам жылқынды ата баба жұртына, ат түртү ата мүні бір жаңыр сыңғыр қырда. Қол шанаштан қымыз ичкен қырғыз елем қырдағы. Тұндырмадай тұнып кезім төгілдіңгі тұрмышта. 2020 жыл 17 февраль. Сіздерге азыр бір жашар тұрпақтардың баларын біліп береміз. Ассаламу алейкум. Базар қандай болады? Башқа күнге қарағанда қымбат бы же арзан бы? Бүгінгі базар башқа күнге қарағанда бүгін сәл жөнді болды. Бардығылы саған малдары, торпақтарды да түсті. Ең баяғы дыйқандарға бұндай неме қылғанда қымбат деп атшады, алармандарға, сатармандарға бүгін түсті. Бұдан торпақтар өткенде көтеріліп кеттіле бір, а? Мына торпақтарың ұшылар 36 мың тегерегінде болып атқан. Бүгінгі базар 36 мыңға шықпайды атта мына торпақтар. 40-қа шығып кетіп атқанда мұнылар? 40-ға барған емес, 35-тен жоғары болып атқанда. Кішіне болса да түсіп тұрды базар, а? Ойлордылы кішіне түсті. Bilmem, қайларды малдар, боз малдар, балалы малдар түсті. Торпақты қаншаға саттыңыз? Қанша қалды? 29,5 мың сомға алынып тұр, еркек торпақ. Bir жашар. 29,5 мың сом. Акамда ала торпақтардың басы қанша екен? Ала торпақтардың басы қанша екен? 35 мың сомдон ала торпақтар. Еркек торпақтар екен ала. Бағалар 35 мың сомдон. Bir жашар торпақтар. Сатпадың ғой? Ака, сіздің торпақтарыңыз қанша? Басын айтып қойыңызшы. Торпақтар 45-тен кем бар. Торпақтарды 45 мың сомдон деп отады. Қымбат айтпадыңыз бі? Қымбат айтпадыңыз бі? Нормально. Екі торпақты 45 мың сомдон деп отады. Қымбат айтып алдыңыз, а? Жоқ, сонда расист барады олар. 34 мың сомдон дейді, бұл ала қызыл торпақтар. 34 мың сомдон. Bir жашар торпақтар. Қанша деп отасыз? 6-ға қой. 6 жаным аз бермей қой. Күшті боласың сен. Жаман күшті боласың. Сізге мен беремін. Қанша деп отасыз, ака? 28 кем. 6-ға кішін қойып бер. 28 мың сом кәмі бар дейді бұл торпақты. Еркек бұрғашы ма? Еркек торпақ екен 28 мың сом деп отады. 26-ға сұрап отады алармандар. Универсал. Мынауларды сұрайлычы? Торпақтарды қанша деп отасыз? Мынауны 30 мың сом кәмі бар, еркек. 30 мың сом кәмі бар дейді. Мына қызшы? Бұл торпақ 35 мың сом кәмі бар дейді бұны. Қанша? 30 кем бар да. 30 мың сом кәмі бар дейді. Бұл дәлі еркек торпақ. 30 мың сом деп отады, еркек торпақ екен.
Aka mына майда торпоктор канчадан? 25 Ургачы эркек булар. 25 миң сомдон кеми бар дейт бул торпоктордо. Чекеден эркек торпоктор экен. 25 миң сомдон. Tegiz kayaktan tav aldınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 torpok. 6 oten bir de eken. Boyları, salmakları dile bir de. Aval men kaçta otas? 28. 28 ming somda otat. Muna erkek torpok 23,5 ming som o satılıptır pazardan çıkıp et otat. 23,5 ming som. Üstüne kişine çay pul versen veriyorum da otat. Bunları kamerasına çıkıp koyacağım. Pazardan çetinde durup lan soralım. Ya bu satıldı mı? Aka satıldı mı? Yok satlar. Kaç akçası? 22 ming somda attır bunu erkek torpok eken bunda. 22 ming som. O plan oldu öyle yine. Taksir kançada otas? Ya 65 diye yapıyorum ya. Ekonu mu? Eki torpoktu 65 ming som deb atat. Kami var. Kami tüperemiz deydi. Ekonu 65. Kaça sattınız? Satıydınız mı? Yok satılık. Kaç akçası? 27'den. Nalç? 27'den Eki torpoktu 27 ming somdan deb atabız. 27 ming somdan kami var deydi. Televizyon emet mi YouTube? Sizdeki kança? 25'ten. Ne oldu kanka? 25 ming somdan erkek torpoktor ekan bulardağı. Akçası 25 ming somdan. Kaç Süzat? Mına eşek 9 ming som bolup tur, çoğun eşek ekan. 9 ming som akçası. Bayım. Kaç ekamdan akçası? 26 ming som erkek torpok ekan. Ne bu kança oldu? 87. 87 oldu deydi. Kança oldu akamda? Kança da otas? 38'de otam deydi mi al? Bu ötmeye kalıp dur pazardan çıkıp edi otat. Alttan verseniz al. Yok ben de karım. Akamdan bağısını aytınkça. 26.500 son verdim. 26.500 som verdim deydi. Ben konuşsam da abi vermeyin. 25'ten aldı. Ne? 25'ten. 26.500 somga berip tat egasi. Verin. Sattım 26.500. Ama belasın mı? 26.500. Bize 300 son. Anan da tırat. Ya bak aka. Ver bak. Kança ekan torpok, kança bağ olup atat? 25 de odat. Eko bir değil mi? Yok. 25 ming de 25 ming somdan surap atat alarmanlar. Erkek torpoktor eken 25 ming somdan surap atat. Kaynakta yaşlar bazarda koy karmak durgun kaynakta koy bazarda koy karmak durgun Kaşkanı kança deb atas? 28 ming som, Kaşka torpok, erkek eken. Akçası 28 ming som. Da kiçinesiçe? 26. Ha? 26. Ma kişiler alken bul 26 ming som deydi. Bul da erkek ha? Bul da erkek torpok 26 ming som akçası.
Boy az maz pasroq ekan. 28 ming so'm, 26 ming so'm. Aka, bunlar qanchada otasiz? 28 de kam var. 28 ming so'mdan kami bor, erkak torpoqdir. 28 ming so'mdan deydi. Bir jashar torpoqdir. Aytdim, 8 üstü. 8'den pastır. Universal. Aka, bular qanchada otasiz? Naqdi. 34 ming so'mda oq torpoqdi. Erkak torpoqdir. Buna sarыңызcha. Bul dele 34 ming so'mdan aqchasi. Bul dele erkak torpoq. Biroz oq, biroz sar ekan. Aqchasi bir deyli. Aqchasini aytib qo'yingchi. Ha? Aqchasini. 30 ming so'm deydi, erkak torpoq ekan. Jashi bir jashar. Cho'ng o'tirgan torpoq ekan, ha? Qavarsinmi? Ha? Universal. Rasa yenchiga ola turgan torpoq ekan, bosh katta. Cho'ng o'tirgan. Cho'ng o'tirgan, yaxshi torpoqlar. O'zdan tartib qo'ying, ha, yaxshi. Qo'y, men tartib qo'yaman, qo'y. Mal bilan tartib. Aqchasini aytib qo'ysiz akamdan. 35 ming so'm deb o'tamiz deydi. Qizil torpoq ekan, erkak. Jashi bir jash. Universal. Yakamni oq torpoqning bahosini aytingchi. 31. 31 ming so'm deydi, oq torpoqning bahosi. Erkak torpoq ekan. Aka, torpoqlar qanchada otasiz? 35 ming so'mdan deb o'tamiz deydi. Erkak torpoqlar. Enchiga olsangizlar, boshi cho'ng, yaxshi cho'ng o'tirgan torpoqlar. 35 ming so'mdan aqchasi. Qanchaga bog'lashdi aka? Har qanday sura otishadi deydi. Aka, siznikini bahosini aytib qo'yingchi. 36. Oo, boshi qozonday qo'y. 36 ming so'm kami bor deydi. Rasa buqovul o'tirgan torpoq ekanda, jashi bir jashmi? Bo'ladi. Jazga bo'ladi-da. Jazda bir jashar bo'ladi-da. Botta olqa. Boshi qozonday torpoq ekan. Akamdan bahosini aytingchi. 31,5 ga oldim. Aldingizmi? 35 kam vardı o'tam. 31 jarımga aldım deydi, 35 ming kami bor deb o'tadi. Ey, qarasi. Qashqa erkak torpoq. Jashi bir jashar. Aka, siznikini aqchasini aytib qo'yingchi. Aqchasini aytib qo'yingchi. 35 ming kam var. 35 ming so'm kami bor deydi. Bu dele bir jashar bo'lib qoladi jazga. 35 ming so'm kami bor. Erkak ekan, jazga bir jashar bo'ladi. Akamdan bahosini aytingchi. 32 ming so'm. Erkak torpoq. Jazga bir jashar. 32 ming so'm bahos. Aqchasi qancha ekan? Aqchasi. Qancha oldingiz? 28 ming so'mga oldik deydi. Bu erkak torpoq ekan buldagi. 28 ming so'm aqchasi. 28 ming so'm. Aka, aqchasi qancha ekan bundan? 36.
36 ming so'm. Erkek torpoq. Yaşı 1 yaş. 36 ming so'm. Aka ақшасын aytib qo'ychi buqani. 45 tutasiz. 45 ming deb atayotgan qizil buqani. 1,5 yashar o'xshaydi? Ajalga 1 yaş mı? 42 ga berasiz. 45 ming deb atamiz, 42 ga beramiz deydi. Жазга 1 yaş ekan bo'ldilar. Cho'ng ekanda, parodasi cho'ngroq ekan. Qaysi kanalda bittasi bor bu? Universal. Ha. Ya ukam, buqalarning aqchasi qancha? Aqchasi qancha buqalarning? 50 ming so'mdan deydi. Erkek torpoqdir. 522 Murso mashinaga tekshiz bo'ldi. 50 ming so'mdan bahsi. Mashinaga tekshiz bo'ldi. Buna qunacın 37 ming so'mga alınıptır. İçinde balası var ekan, bo'z. To'yin deb qolibdir, жазga to'ydi ekan. Deb qo'ydi. Ha? Deb qo'ydi o'zi. 522 Murso mashinaga tekshiz bo'ldi. Aka balası qancha bunun? 25 deb atayotgan torpoqda. Erkek burg'ach mı? Burg'achi torpoq, balası 25 ming so'm. 70 ming deb atib turib, mana uyda torpog'i bilan. Qanchani tug'ani bu? Aka bu 20'lik. 4 tug'an uy ekan bu. Torpoq erkek burg'achi mı? Erkek. Torpoq erkek torpoq ekan. 4-chi torpog'i. Siznikining bahasini aytingchi aka. Aqchasi qancha? 52 kami var. 52 ming so'm kami var deydi. Qanchani tug'an bu? 2 tuş. Ikkinchi tush ekan. Torpoq erkek burg'achi mı? Torpoq burg'achi, torpoqni tushab saysizmi? Tebemi? Tushab sağlatgan bu. Salganda tevet deydi. Aqsaqal uyda qancha deb atasiz? Torpoq qanchachi torpog'i? Torpog'i 1-chi torpoq ekan. Bahasi 65 ming so'm. Urg'ach ekan ha? Torpog'i urg'achi. Az sayz savaysizmi? Bozmi? Bilmayman. Hozir salmaydi ekan. Boz qisiri belgisiz. Torpoq qancha deysiz? 40 ming so'm. Erkek torpoq ekan, yashi 1 yashar. Aqchasi 40 ming so'm. Kam var dedi. Qanchaga bağlışdı? 35 ga bağılgan ekan, egasi berbey qo'ydim deydi. Az-maz qo'shsa berem dedi. Sen bunday qilib dadil tashlab. Seki bunday tartibsiz. O'tkanda men uyimdagi jelni tartib qo'yib, adamni tartib qo'yib edim. Ha bu negasini Men keyin Akamda uydun aqchasini aytingchi. Qaysini? Nanın? 65 ekan men mana emchaklarni ko'rdim mana. Torpoq erkek burg'achi. Erkek mana. Torpoq erkek ekan. Mana. Bahası 65 ming so'm. Qanchani tug'an uy bu? Birde tug'an, jangasi. Birinchi torpoq u. Ova. Birinchi torpoq ekan, bahası 65 ming so'm. Torpog'i erkek torpoq. Bir sağanda qancha süt beradi bu? 6 litr sütü var da. 6 litr süt beradi. Ta sütü ko'payib ketdir. Emiz qo'ying deymiz odat.